Assalamualaikum. Mına bugün Allah nasip kılıp Ақтұрпақ айлаймағындағы торговый базарына келіп қалыппыз туғандар. Сіздерге ушул жерде бұл жағында мал базар, майда малдар тарттық, бұл жағынан эми чоң букаларды тартайлы мына. Бизди дагы катталып, лайктан басып колдоп туруңуздар эми. Базарда кызыктар тартып көргөзүп кетебиз сіздерге. Достор, биз Кадамжай району Баяман базарынын мынаки тушунда БТО техника дүкөнү ачылган. Ушул жерде сонун жаңылык бар. Жүрүңүздөр азыр мен силерге айтам ичинде бардыгын. Караңыздар туугандар, сиздер азыр бардык магазиндерге кирип туруп, каалаган нерсеңиздерди каалаган жерден алып алышыңыздар мүмкүн. Бирок азыркы биз сунуштагандай сунуштар көп дүкөндөрдө жок. Анткени бизде сиздерге өзгөчө мындай сунуштарды, белектерди даярдап койдук. 5000 сомдук соода кылган 15 адам чогулса, 15 адамдын ичиге биз ушундай билеттерди беребиз дагы. Ошонун ичинде сиздер сонун белектерди утуп алышыңыздар мүмкүн. Ошондой эле 10.000 сомдон ашык соода кылган адамдар ушул жерде холодильник алабы, мында пылесостор алабы, телевизорлор алабы, аларга дагы өзгөчө бир сонун кымбатыраак белектерибиз сиздерди күтүп турат. Ошондуктан ушул дүкөнгө келиңиздер, биздин баракчага катталыңыздар, эми күнүгө күзөтүп туруңуздарчы. Күнүгө, күн сайын биз жаңылыктарды чыгарып турабызчы. Барыңыздарды ушул жерге чакырабыз, күтөбүз. Бекер сонун белектер сиздерди күтүп турат. 2 жашар, а? Ушул 2 жашар 3 бука 505 миң болуп тур мына, сатылды. Мынакей. Бу канча болду? Мына жакшы бука экен а. Бул букалардын басы жок экен. Мынакей. Assalamu alaikum. Qanchadan bo'ldi bular akalar? Bular 310 mingga sotılib turmoqda ko'p. Eko, ha? 2 yashardan o'tdi bular, ha? 2 yasharda. Ha, rahmat. 310 mingga sotib turdi mana shu ko'p. Okey. Jonboshlarini ko'rgizadingizlar mana. Jonboshlari ko'p. 310 ming ekan. Oho. Bukalar. Qancha oldu uşul? Bilmeysiz qancha oldu? Çoğun bukalar hem kişinege torpaqlardagı var bu jağda. Жүрүңүздөр бул жагга өтүп туруп кичинекей торпактарда көрөбүз. Сат талаш шутат мына. Шын сүйлөшүп та. Шуну болтадым, экен. Дос, қанша деді тұшыны? 97 мыңға сөйлешіп жатқан. 97 мың. Ассаламалейкум. Қандайсыз? Тізік пістер, ассаламалейкум. Баларын ешкім білмейді, егер кетіп қалады. Қайсы сіздікі? Мына боздан bu. Manadan başlayalım ha? Qancha bo'ldi? 425 mingga borib turish uchun. Biroq qancha mehnat qildingiz bu qadaga, ha? Barakasini bersin. 425 mingga borib tur. Mart akamiz Mart. Bunday ko'rsatib turib. Shundan Pol oldu ki. Bunlar qaysi söylüştü? Qaysi söylüştü? Nereye koyayım? Qancha o'tadi? 125 mi? Qanchaga bordi do'st? Qanchaga bordi? 10 so'da oldu. Qanchacha? 100 Boshlasın. Qanchaga ko'tarib qo'ydingiz? Ötkürüveyin dotas. Bir veytat. Жақшы bağ boptur biroq. Ödeden aldım. Mına. Akavız berk eken aluvchi tag'am mına. Jiyan deb qo'yib turadi. Buni olsa uşul. Ha bering endi. Quloqqa jag'imni sifra bo'lib tur mına. 125 ming deb mına. Savdo bo'lib o'tadi. Shula точно. Mınaki. Ötü berdi otalıca berdi mi? Berdi 25. 125 ha?
Берingen тағам екен енді мен тағама жан тартам да енді. 125 болды bu. Kaç develi be? Tuttum develi be. Şundaki. Verin. 125 mi maylı? Ötpüteç bir adam. Bunlar kunacınlar. Aksakal kança baldı torpak? Assalamu aleyküm. Ne salamat. Yaxşı, 55 binge vermedik. Vermediniz ha? Şunaki torpak işte 55 bin baptır. Nazarınız versin. 55 binge verilmeptir. Mandaya kötü ölücü. Kançadan baldı torpaklar? Manalar 54'den satılmadı. Onun Manalar malını 52 oldu. reklaması verdi, şu an sota verecek. Jiring. Bana özüne yan ait. Keng aka. Sizi çakırdı. Söyleyin. Cügüretten. Vay yenin egesi şu. Yaman demek o. Siz yap gelip durun. Satalma ücret deyip durun. Egesi kaçağı satalma ücret. 55 geliyor. Az arkasından kuğu var hazır. Tamam az arkasından. Kaça balda katarpaklar? 54'ten verdiler. Bunacınlar 54 mindən boptur. Çoğuraqları götölü жүрүңүздөр эми. Çoğ. Assalamu alaykum küteyle. Bunacınlarga. Çoğ bunacınlar. Akalar şulala kança boptur? Bilbediңiздер. Yaxşı bunacın eкен şunda. Ho. Assalamu alaykum. Kançadan boldu bu sıyırlar? Bilesizmi? Eski emez. Kaçağa sıraştat? 82. Kaysına? 82 minge. Bir sıraşı da soda kılıp. Çıraylı uylarga barayınca жүрүң енді сіздер. Жүрүңүздөр жақшы мындай. Сауып мындай мал кыла турган, мына товарный вид мындай уйлар болсо мына. Бисмиллахиррахманиррахим. Хо деп о. Мына караңыздар. Өтө сонун уй экен. Канча болуптур ошо? Кимиңиздер экен? Ha? 163 satıl elek ha? 165 minge satılıp durur mına oydu. Qarаңыздар. Öte жақшы uy eкен. И ошондой эле. Бул канча болду? Билбейсиз? Эми утат. Кайсы? Satıl elek ha? Ana satıldı. 124,5 minge satılıp durur mına kunacın. 20 oldu mına. Bolası kaçıp. Irgaç bolası, rahmat. Mına o jelindерин qarаңыздар, жогон экен мына. Турпок эми утат. 124,5 minge satılıptır. Көз тийбесин мына жакшы кунажын экен мына. Süttü көп берет өзү. Бой кичинекей болсо дагы. Мынакей. Алып кетип атат ана акабызда. Ана жылайлычы эми дагы бул жерде. Аксакал канчада отат экен үйдө? Канчада отат экен ошону? 140? 140 дейсизби? Петр карап сүйлөп кетип калды, э? Жакшы укпай калдым. 140 деп окшойт. Ана 124 минге сатылыпчы. Онары кашка. 124,5 minge. Aka aldыңызбы? Aldı. Kança boldu? Ay yaxşı. 124 min boldu bundan. Ötken cuma çoğ uylar kelgen ele. Çota bugün bu cuma özünüzün çınığı. Assalamu alaykum. Kemi uçraşıp koyla. Kandaysa? Kişineke Irak nemeler çıkıptır. Uylar. Şu an bazar hatta alıp koyup koyamazlar hem koldan gelişe tarttık. Hardaki hepsini davaya söktü. Sizlerge dagı bir jarnamаны taap koydum buna. Men hazır Kadamjay rayonu Abdusамат айылын билесиздер. Арканын үстүндөгү жаңы айылдар куруп жатат го. Ошол жерде, ушул жерде 15 сотук жер сатылат экен. Туугандар, китепте бардыгы чийилген, көрсөтүлгөн 15 сотук жер. Документтер бүт бары жайында. Ошол темиз цемент забор турбайбы? Ошодон бер жака 30 сотук бирөөнүн жери, адан кийинки жер сиздердин жериңиздер болот. Баасы 2 миллион сом кеми бар. Сүйлөшүү жолдору бар мына. Мына забордон нар коштоңуздар тосулган уже. Бул жагага
Сіздер тоспосаңыздар теп-тегиз жер мына. Теп-тегиз жер. Бул жагы базарга жакын. Мына сіздерге базарды көрсөтөйүн мына. Как раз бүгүн жума күн. Мына жума базар. Базарга жакын, бул жагында мектеп жакын, садик жакын, суу. Мына үйдөн чыгыптыр. 30 метрден суу чыкты дейт. Мынакей төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар, алып коюңуздар жер издегендер. Насип кылсын.